Sikhumbule Kuphakameni sithi mina yesabatha ibenhle kwabangcwele Thabo kaSambutho bingelela ekseni kuyisabatha umhla ka29 ku March 2025 hey angazi 2024 ngisaselekene kwenze njani 2025 niyake siyabingelela mlaleli wenanda 88.4 FM ohlelweni lakho thanda kakhulu Sikhumbule Kuphakameni njalo ngamasabatha 426 sihleli nawe siyakwazi futhi ukuthi usithole lapha ya ku www.inanda.fm.co.za uphinde usithole ku app yethu Inanda FM bayidownload i-app lapha ku Google Play Store hayi ke abake bayidownload le app hayi bayasho bathi hayi iyadonsa impela iyasebenza ngisho behamba ngezimoto sebeyakwazi ukulalela Inanda bayilalele bese imotweni hamba inganqamuki ngoba phela moyilalela emsakazweni uhamba nje kakhulu inendawo ibambi yeke hayi bathi ibambile abantu behamba ya so ke i-app yethu isiza kakhulu uzokwazi futhi ukuthi usithumele umyalezo lapha ku WhatsApp makhona la ufuna ukubeka khona 0687649969 0687649969 angihambi ke ngadwa njengenjwayelo bakhona abagcwetshwa benkosi la e-studio khona umshumayeli uSpace khona umfundisi uMhlongo namhlanje bengakabingeleli nje angisho ukuthi sibheka isikhumbuzo ngoba sesikhumbuzweni sibheka inkosi uThingo lenkosazana ngicela nibingelele emshumayeli Angibonge mfowethu Sambuthi ngibingelele nakumfundisi nakubo bonke abalaleli beNanda FM njengokujayelekile ngisho ngithi mina yesabatha ibe inhle kwabangcwele amen uthi baba Bhungana mfowethu Sambuthi nosonke nobhowethu umfoka Mncwanga Kenan SA nabalaleli bonke bakwinanda FM ngibingelele ngithi imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele amen amen mlaleli angathuki besahlushwa i-internet la sizama uconnect ngoba ngifuni basala abaku-live inkinga yami lapho ukuthi angifuni basala abaku-live lapha ya Facebook page Sikhumbule Kuphakameni uyasithola ke lapho live ukwazi ukuthi usibuke usilalele ku Facebook manje bekuseni inkinga ye-connection hayi ke ngazi ngiyacabanga imvula lezi eziphazamisile kodwa ke hayi sekugcine sekulungile bazokwazi ukuthi basithole lapha ku Facebook live mawususithola lapha ku Facebook live ke nakhona uyakwazi futhi ukuthi ucomment isikhathi ke manje sithi 4:25 ayi sekuthe ukuhamba kakhulu impela kakhulu isikhathi suke sekukubi mase kunje kanti nginenhlanhla yokuthi e-studio ngihlale nabantu abalwaziyo uThingo abamaze sewubhudi nje futhi sethi uNkosana ngimazi kancane mina ekusathi uNkosana ngimazi kancane nje ngimbona la ngiya dabule ebuhleni lapha eyiphathele icathulo ngesandla nankosana hayi baningi phela onkosana nala ekhaya mbona nje dlula noma ngena futhi ekade iphumela la kade iphumela khona emateksini nankosana so isikhathi ngivele ngasibona sesincane emsakazweni akufani nabantu abazothi isikhumbuzo hayi ngizosho mina wangenzela ukuthi wangenze ngafe ke ngabika ukuthi kuphela kuningi manje la angifuni kusali ngemuva nami ngizohlala nje ngilalele kakhulu namhlanje mfundisi ake ngiqale kuwena eke ngibingelele ke futhi ngithi imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele sikhuluma ngoThingo lenkosazane
ukuthi mulichaza uthi inkosi yomusa ingekho eyolala kodwa owakhe ungathi wawundlalwe phansi umusa ukhona umusa phela obakhona kodwa owakhe ungathi wawundlalwe phansi ukuthi ake ninyathele kuwona nje ngikhumbula imbongo mase ngamase izothi umuntu omuhle engathi uzothatha insini bese ngisaba ke iculo leli lithi sabumusa wakho ehlele phezukwethu hleze singawugcini ulaka lakho bese lisehlela mhlawumbe kungenzeka ukuthi isikhathi esikusona umusa wakhe asugcinanga mhlawuthatha njengenkululeko efike kubantu itheme ifika base bethi kwaNkulunkulu lo nikhuluma ngonceda zeGalatisho njalo kwaNkulunkulu lo nikhuluma ngaye besicindezele ngoba ubethu ungakwenza ukuthi nokuthi ebesithanda ukwenza engikale nje ngingakakhulumi ngaye ngivule incwadi abayithanda kakhulu beyithanda incwadi kodwa mina namhlanje ngiqondane naleme ngivuma abase Roma 6 verse 12 mhlawumbe sizogcina ku14 ngakho makungabusi isono emzimbeni yeni efayo nize nilalele izinkanuko zawo futhi ninganikeli izitho zenu esonweni zibe isikhali sokungalungi kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo bevukile kwabafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu zibe isikhali sokulunga ngokuba isono asiyukubusa phezukwenu ngokuba aniphansi komthetho kepha niphansi kumsa angazi ke bayichaze ngenye indlela abanye lencwadi sokhuluma kodwa ngayasiqondile kuyona kodwa sikhumbula indoda yasezulwini mengithi indoda yasezulwini ngoba kuningi ekwenzile sikhuluma ngaloko namhlanje kakhulu asikhulumi ngokuthi ikhule kanjani ibe kanjani ushembe kodwa sikhuluma ngezinto esibone izenza ngenhlanhla uzokusho uMahlase la iduze kwaMatayo namanga wemhlophe ngizofakaza ngaye mengifakaza ngaye ngicela sukuma hey unamanga ngelinye ilanga sisebuhleni ngihambe ngiye abantu bamile nje kulayini bawonikela mina ngifuna ukuyonikela umnikelo wokukhipha abakamhlongo esigodini sosizi mangifika ngitheze ngizofika nje enkosini yayisiyasukuma ngase ngitshela uMahlase hey bengithi ngizonikela la ubaba kasekho ebesethi hayi lalela mhlawumbe uyolithola ithuba ngelinye ilanga akufike ngolesibili khumula nosuku ngolesibili mengifika ngolesibili athi ufike ngongenani ngokuphuma inkonzo nje yasekuseni mengithi esangweni nangu uMahlase uhamba ngeToyota emhlophe uyaphuma uyehlanzeni bazi town masithi kuyehlanzeni imali parliament ebesethi eParliament ebesethi uMahlase ngene emotweni uzofika mengihamba amanga niyahlupa ngamanga njalo ninabo mhlophe nami ngenze ethi ngihamba amanga kodwa kuMahlase umuntu omdala ngeke avume ngihamba amanga sihambe size siyofika esangweni bamile abantu yithi mina ngamahlase uzothi yehla umena laba bamile cha livuleke isango ingene imoto bese sikhuphuka phakathi kwezindlu ngoba imoto ipakela ngaphansi ngasezantsi sikhuphuka insizwa yayikhona engayiqaphela kwaba unzama wangakithi eNdwedwe kunegama bembiza ngalo ngeke ngimbize ngalo ngoba umfowethu lalishiya inyawo zakhe bese sikhuphuka ke masifika akhuleka uMahlase bese liyaqhamuka ukuthi ngoliqhamuka mina ngiguqe ngasesandleni sokudla mangikhumbula kahle muvule kumnyango luqhamuka ukuthi ngolibingelele kumali uphethe incwadi ngizokusho kwakweyomzi waseshowe ngalelo langa ngenze akhumbule kahle akhuluma ngayo lencwadi akhuluma qede bese liyanyakaza moninyakaza bese liyangibona awu ubani futhi lo into ayijwayele ukisho leyo mebona umuntu ubani futhi lo awu baba Nkosi yamakhosi mina Mahlase uyamazi lo mfana athi Mahlase baba ngiyamazi athi awumazi la imhlola athi kuMahlase
lo muntu ukhuliswe yimina ngiyamazi Ufika naye la. kambe mina ngimaziyo kambe wena umaphi kumina ngokukhula yabona mukuthiwa khona inkosi yomusa khona umuntu okakhuluma into ubona-ke manje ngiyophendula ngithini yawu baba angikho kuba khona ngile kude ubese amxoxela uMahlasi ukuthi sasiqhamukaphi nginenkinga-ke la ngiyasaba wazi khona umzala wami owumphathi unokuthula ngcobo khona mzala uyinqaba ngoba ukukhulume ngezono zakho nje phambi kwabantu ukhuluma ubani ngithi mina phela indaba isuke ithinta zona sonke lesikhathi okokuqala siyoqondana ngqo kungekho umuntu ngiyasaba ukubonana noThingo eduze ngoba sihambe kakhulu noThingo nomakhula kancane emotweni yomfowethu ngezinye ilanga ngelinye ilanga uValiant uma kuyiwe emhlanganweni uThingo angifuni ukuthi ngiyalazi yabona umuntu uyamazi ushembe ngijwayele ukuhlubuka kodwa sihambe kakhulu kodwa ngilwazi ngoba nabuza uSibisi ukuthi uyamazi yini wathi uSibisi ngiyamazi uthi awumazi mina ngimaziyo manje bese-ke ngikhumbula indaba ebeyidala ngisaba ukusondela kuyena ukuthi kungabe ngangiphendula ngithini uthi awuxoxe bese ngithi baba besijwayele ukuhamba nenkosi masiye emhlanganweni la khona inyanga yezulu kodwa khona indaba engiyikhumbulayo ngokuye ukuthi masihamba sisemotweni ebese ethi umakhula kancane nina abafana bakaMhlongo umakhula kancane njalo ubhuti Nkanyezi oyinkosana yenkosi ilanga indlela esimbiza ngayo wasiza ngoba abantu besebezoqala babuza ukuthi ubani mhlawumbe uthi umakhula kancane yabona sumchaze waqede ngoba yongelona iNazaretha ubani ke futhi manje lo uthi-ke sengiyayixoxa-ke indaba sasethi masihamba bese ethi umakhula kancane yabona nina abafana bakaMhlongo uma sekuhleli mina la ehlalweni ngiyayixoxa le ndaba ngiyixoxe njengoba injalo sokuhleli mina la ehlalweni njengoba nje sihleli noJoshua manje inkulumo abayikhulumayo le ukuthi inyanga yezulu uJoshua bese ethi-ke ngoba manje uMoses usesishiyile uMoses inkosi ilanga uthi bayichaza lento yabo futhi phela inyanga yezulu binganakile ngesikhathi kukhona uMoses mase kufanele ithathe uMoses bayichaze lento sihlele emotweni ngichaza leyo nto into engikhathazayo idala ngisaba ukusoyo ukuthi ngangiye ngiphendule ngithini makukhulunywa le ndaba ngoba uma ube nenhlanhla yokusondela kubantu bakaShembe okhada umlomo wakho ungasho uzobhajwa kukona kusasa ethi-ke nina abafana bamhlongo nizoba bafundisi bese libuza uThingo luthi mina bhuti ngoba yini lalumbuza ngobhuti kodwa lulidala kunaye ngoba uThingo esikhuluma ngalo manje ngathi umzukulu wokuqala kaBhombela 1933 wokuqala ngaka kaBhombela wokuqala kaBhombela mina bhuti ngoba yini athi-ke kuyena wena uyohamba phambi kwabo bonke abafundisi akekho oyohamba phambi kwakho uthi-ke ongafuni eze kumina uyovinjwa wena futhi kuMahlasi uyezwa ukuthi awumazi lo mfana ngizobika njalo ngizonikela mase ngithi-ke mina baba cha ngizonikela ukukhipha abasesigodini sosiza usethi siphi isilwane pho ngithi cha baba bengithi ngizohamba ngiyosithenga abantu athi ungathengi lezo awu wekhona uMahlasi nangiduze kwami ngangiphethe imali ngoba kwakujwayele ngeke ngisho ukuthi kwakujwayele uba imalini ngiyithenga ngase ngiyanikela khona lapho mase nginikelile ngomsombuluko noma ngolesihlanu umfana womfowethu uqhamuka sasokwenza idili ezozwa izingane zomfowethu uSasha umdala la kasiye ematendeni umfana womfowethu mebuye emsebenzini angisazi usuku wawo lesingaka mehla kaMkhize uqhamuka imbuzi yamlandela Mahlasi ayikhumbula lento ngizoyikhuluma ngayo ngoze ngiyixele
imlandele lembuzi ihamba ikhala. Uma uyodlula ngasesikoleni number 6 kunomuzo onezinja okufanele uyodlula kuona uhambele ngasenhla komgwaqo ucashe ingakuboni lezinja. Nayi lembuzi bangumsindo. Lo mfana uyasho ukuthi hawu lembuzi ke manje ngisusela lezinja. Mendlula ihamba ikhala imbuzi lezinja ingasunga lelilanga. Methu uyangena ekhaya angathi naye uyiphathele okwakhe afika adlule ekitchen une backroom yakhe afika afake lento ahamba naye ayidonsayo naye ngiwaphela kithi abafana abanjalo ayifake ke endlini ebese yavala uselivalile igate kunegate ekhaya kaSipho athi mevala ebese ephuma kuye kitchen uyothola ukudla bayibona imbuzi singaphakathi. Lembuzi ngoba ngivalile egate ingene kanjani avusa abantu ngenisize lembuzi lokhu ngilandele ngisuka kaMkhize gijinywa ngithawa lembuzi mingasesangweni yabaleka kubele ngaphakathi endlini ikakwe ziningi ingane ekhaya lapha kaSipho kamkhokheli uMashozi ekugijinywa ibaleka kubuyele emumva lembuzi baze bethi bayiyeke hayi soyixoxa ekuseni ekuseni kuvuka futhi kuqoqwa abantu ifuna ukujabela imbuzi bayijaya hayi imbuzi ithi angivumi ibaleka iqonde ngokubantu bagcina beyiyeka kwakhiwa amahlamvu bangifonela hayi baba omncane kunempongwana la eloku ingene ngale yalanga la ekhaya sesizakha amahlamvu asazi ukuthi chaza ukuthini sethi nayi imkhuba le ngene ocingweni ngifonela uSibisi nange eduze kwami ngihleli naye njalo uSibisi lo ngikhuluma Sibisi akubike enkosini ukuthi la njoba kade ngizonikela sokwenzeka isimanga kunembuzi engafuni ukuphuma la ekhaya kanti kunomsebenzi ozokwenziwa la ekhaya idili nje ayingane zithi zenze idili lokuthi nje zikhumbula okhokho nje idili leli elenziwayo ukuthi uNkulunkulu lapho bekhona abakhumbule mokhona ababhajiwe abakhumbule ngoba phela nje sobanikelela selenziwa la ekhaya kuphelezela umnikelo ngomthandazo kuzofika abantu amakholo azothandaza ayike athi uSibisi hayi lalela ke ngisayinkosini lona uthingo lelo sikhuluma ngalo namhlanje angene phakathi mebu uSibisi uthi hayi ithi inkosi kusho ukuthi labantu abenzoba khipha esigodini sosizi balambile kade bahlala baphumile bayabona ukuthi awuzoba naso isithebe sabo sokuthi nabo bahlangane ubakhumbule nabo ngoba balambile kusho ukuthi kwakhona babantshontsha balanda imbuzo umuntu lalela ke uSibisi okhuluma lamazwi nganoma mhlawumbe ngikhuluma into engekho ngaphandle bese khohliwe ngaphambi kokuthi uyilokhuza lembuzi ubeka imali ukuze mefika umnikazi wayo uyikhokhele kodwa sebeyibuyisile yixoxeke emndenini lento khona umfana wakithi umne wethu obela emjebheni eyiphoyisa ngimxoxela athi hayi imbuzi engaziqhamukapi ngize ngihlabe mina inquma wena leyo mbuzi futhi angeke ngize ngithandaze ngithanda ngithi lalela vela uthandaza wena imini ngithandazayo la ekhaya mase inquma lembuzi kuphuma inyongo isiyidliwe ngalolu usuku esifika ngalo ngizokwenza lo mnikelo ngilule koMahlasi uBhekuzizwe umshumayeli uNzama umile esangweni lutho uthi ngomina basaphila abantu bami ebaphatheke kabi abanye abantu mengithi namawele nginawo ngawaphiwa uthini basaphila abantu bami ngithi mina baba basaphila ngicabanga ukuthi hlola abathathu abadala enginabo uthi hayi ngisho labo ngisho laba babili engisanda kubaletha ngikho Mahlasi uBhekuzizwe sengihlebile enkosini ukuthi ngithola umntwana ngapha athi Mahlasi wathi unenhlanhla ushamba ikhita angayazi wenzayo uthi ke uma ndoba bekhula nje wothatha imbuzi ngiluleke uthi ukhipha igazi ukhipha inyongo ukhipha umswane ubusubasula wonke amalungu omzimba uthi ngoba uma ungakwenzanga lokho bazokuhlupa uthi Mahlasi kumina yini nenhlanhla
uMahlase nanginjalo eduze kwami wasikhuluma nestudio ukhona ngenzela ukuthi abantu amangawo bawasupporte bonkhona amanga ukuze balahlwe khona manje nami ngenzela ukulahlwa khona manje uMahlase mase ethola ithuba uzokusho ukuthi uyayazi lento noma akayazi angasabi futhi Mahlase ungasabi ukusho ukuthi ayikho lento ayishoyo Kuthi udlala ubuthongo, udlala ubuthongo hayi. Kisho uthulele ayike ngangayenza ke lento isikhathi eside makufanele bahamba abantwana sifike kuJanuary olandelayo lungibuza ukuthi baphila abantu bami baphila baba kodwa inkinga anginayo imali ayitholakala ukuthi ngenze lento yabo angiyenzile ebese sithi sithembele kuBhombela amazwi akhe lawo sithembele kuBhombela kanti lo ungathi uzokhubazeka lo intombazane umntwana ngathi konakele manje ukuthi lento sengidalika sithi ngayenzi ngosuku lwaBhombela kube khona isiphithipithana bafika ekhaya engathi bahleli bodwa ufuna ngigijime ngiye khona ngiyobabheka udadewethu mengifika besu ngelanga likaBhombela ngangisebenza ngoba ngangingacelile lelo langa likaBhombela uthi ngolikhulume ngayo lo mlenze wawubonakala ngathi uzokhubazeka enganeni waqonda ngalelo langa likaBhombela ngoba uthe sithembele kuBhombela ingakho ke ngiye ngithi labantu ababili ngabaniko uthini uma ke ngelinye ilanga silapha eSikhodi ngizoxoxa nje soke ukugcina mesise eSikhodi untombazane wami umdala ungene engozini yemoto ingane ziyahluphana nami sengithanda ukudinadinwa manje ukuthi abalaleli ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakame njengoba ngikhuluma emphakathini lento konke lokhu okusuke kwenziwa ingane zethu osuthi nakusiphathi kahle uNkulunkulu akuqede namhlanje amen ziphile zisilalele ngoba hayi ukuthi suke siyihlupha sisuke siyikhumbuza uShembe wathi thina sokwenza ukuthi iyahlupa bese ke ungene engozini yemoto walimala into ongayazi umlenzi lengiswe phezulu angifuni ukuyembona ngendlela engidinwe ngayo ngoba ulimale la ngingathandi khona angifuni ukuya khona mengifika enkosini yomusa futhi ke abantu basebephela nangalelo langa angibona ngibize hey woza la wena ngiye kuyena ubuthini sebehamba bonke abantu sowivaliwe lokhuza umnikela akusekho umuntu uguqile ubuthini baba bengizonikela umntwana amulimele kanje manje ugcine nini kuyombona ngathi uyazidanganga ngombona baba ayi ngiphatheke kabi kakhulu ngadinwa ngaya kombona wangamsaka kombona wadini wena uNkulunkulu umona kuyena wenza njani uyaduba ngazi uzokubona nobona kahle sukuma hamba uthenga amanzi uyolanda amanzi novaseline landa amanzi novaseline afike ngiguqe awubusisa athi kusasa uhambe kuyena ufike uvala ikhethini ufike umgeze ngathi ugeza ingane encane ezelwe bese umgcoba ngovaseline uzosinda namhlola umuntu omdala kanje lo muntu omdala manje umkezane ngoba phela uyangihlonipha sokukhuluma umnikazi wabantu ngafike ngavala ikhethini lapha emshini ngafike ngavala ikhethini ngathi mengiqhamuka ingane yakhala ngoba ngangafuni ukuyibuka yakhala ngavala ikhethini ngaqoka umNazaretha ngamgeza ngamanzi ngase ngumcoba uvaselina ngakusasa wayifona wathi baba imini siyanyakaza Amen. ngikhuluma ngomuntu owaphuma lapho efake isikhwama lesi ngoba kwakulimele ngishisinye kodwa ngakusasa emveni kwalawo manzi nalowo vaselina yayinyakazi mina esesindile Amen. ilolu uthingo kwesikhumbula namhlanje ngolibone kakhulu kuningi elikwenzile kumina kuningi kakhulu mzwane Mahlase kuyokhonzwa la uBhombela amisa khona ulwandle abantu abazi bayizwe kuthiwa kunendawo ukuthi kaBhomani
abakwazi kaBhomane kunekhilane hotela ibhekene nomgwaqo oya kaShoprite kulowo mgwaqo ngithi West Street musuka phezulu yaphansi uBhomane ke ungaka left kwakunga left kune building lapho kunepark esine temple emva kwase holiday uBhomane wakulapho ila kumaqondana nala uBhombela ke enza izinto khona ngoba oyixoxa ukuthi kwakuyika Bhomane la afika uBhomane wakulapho bathi abantu wenzani uBhomane kwakwenziwa izinto baba kwabheka Bhomane kwakwenziwa izinto Roman Baker kwaku BAU yeah BAU yeah Bhomane yeah kwaku Bhomane kwakuyiJalimane kwakuyilapho ke ilapho ngqo muthi neShoprite olumgwaqo robotini kokungayimela library noma yini manje lapha bese kuba masipala lapha ngemumva kunamaphakisi wona lapho ilapho ke la kwenzeka khona zonke lezi zinto yeah uma ke ngikhuluma ngento eyodwa manje 2001 ngikhuluma ngento eyodwa mina ngifuna ukuthi egcineni ngithi ungayithuki inhlamba noma ngakuthiwa imuphi ushembo hlele esihlalweni ungathuki inhlamba ngoba uzoba nebhadi angazi ukuthi bixoxo bani lento kwenzela umnika umahlasi isikhathi lesi esingemumva ashaye ngoba ngiyazi ukuthi uzoshaya ungayithuki inhlamba angazi le ndaba ukuthi bixoxo bani yangithusa uthi kunentombazane eyayihlala ithuka ufata uthi noma inini le ntombazane imthuka ufata ufata akazi ukuthi wenzeni memthuka ufata intombazane ivele imsukele nje imthuka akenze lutho uthi kuthenge elinye ilanga zabuya induku eyizobuza indaba kafata ngifuna ukukhuluma lento ngingafiki kule ndaba yangalelo langa kuyokhonjwa la uBhombela amisa khona ulwana angathi shawe intombazane ibuye iyocela uxolo kufata awufata ngizocela intethelelo benguthuka njalo awutana ngumthuka njalo yebo benguthuka ngazi ukuthi benguthukelana yonke into bengiyikhuluma ngayo futhi into engekho uthuka umuntu othunywa uNkulunkulu manje umuntu ushambe kuzoba njani kwena awuzoba nelibhatala intombazane ngeze nje wasikhuluma nje mhlambe khona abagula abade bakhuluma ngothi icala lelo icala mase uthi ufata hamba ke uze nguthethelele uyolanda inkukhu awungikhumbuza umuntu obengixoxela le ndaba ilanda inkukhu intombazane mibuya ifika ithi nansi inkukhu icabanga ukuthi izoxolisa ngenkukhu ebese ethi ufata ngicela uhambe uye entabeni ufike le nkukhu uyibulale entabeni bese ngokujwayelekile inkukhu uma izohluthwa uqale kubiliswa amanzi okuthambisa isikhumba uthi ke ungabilisi amanzi uyihluthe le nkukhu uyiqhuthe amaphiko washiye khona entabeni bese ubuya ke impendulo yakho yoxolo lakho izoqhamuka lapho ahambe lo ntombazana ayintabeni afika iqhutha inkukhu uzobona kuzoba njani inkukhu iqhuthwa kungafakiwa amanzi ashisayo ayiqhutha shiya amaphiko lapho ngikhuluma ngokuthuka oshembe kulesikhathi esikusona akhuluma ngaso inkosi yasePhakameni yathi kuze isikhathi soshembe abaningi kwashoyo yena kodwa kasiluleke ukuthi abothi bese befikile makukhona wakho omlandelayo othuka abanye akukho lasho njalo khona bese ibuya ke seyiqhuthile inkukhu acabanga ukuthi izobe njani le nkukhu eqhuthwe engafakiwa amanzi ashisayo abuye nayo cha nansi uzeyifaka etrain noma esithebeni nayo inkukhu sengibuya nayo usethi ke ngiyabonga ke ngaphambi kokuthi ngikuxolele ngicela ubuyele la kuyiqhutha khona uhambe uyoxoxa wonke amaphiko lawo impaphe lezobuyihlutha le nkukhu umoya uyawusha eminyango methu uyafika ufika sephephuke wonke amaphiko
uthi mntanami ke ngesikhathi ungithuka wena bonke ubungcwele ebengibathiswe bona njengomholi wabantu obudala abantu beze la bufana nalawa amaphiko obundizile uma ungasukwazi ukuthi uqoqela amaphiko abuyise sengiyokuthethelela phuma ke manje uhamba utshela abantu ukuthi wangithuka kodwa wawungenwe omunye iyona ndlela okuqoqeza impaphe iyona ndlela muqoqele impaphe oyihluthe kule nkuku oyihluthe amanzi engabilile ngizofika ngikuthethelele ngalelo langa ngiyafika ngikhuluma ngendaba yokuthi ungenzi isono senkanuko yomzimba nangaphansi kwesihlahla noma uthuka inhlamba ngoba uthethe uNkulunkulu akakuboni uNkulunkulu uhlale kubona bethu ihlahla ziyakhuluma ngalelo langa ke uthi ngoma lifika ngisebenze kakhulu eBushfront 2001 phela mangikhumbula manga 2000 kodwa yabona ngikhuluma ngoSeptember ngikhuliswa into eyodwa ukuthi uyayithi umzala wami wena ukukhuluma indaba yezono ukhuluma izinto awuzenza usemncane ulengiwe mase ngiya lapha ngifuna ukuyonikela enkosini uthini luvele lifike uthini luhlale phansi kwesihlahla okwakuye ukuthi mangisuke izinto zami ngihamba angithwala ngisengumfana ngihamba nobheki ngangifike ngihlale kulesihlahla ngathi ngiyasibuka lesihlahla kwabe ngathi sithi muke wasondela la ngizokusho ukuthi wenzani la ukunembeza ngizoxoxa kanjani amaqhubu aphansi kwesihlahla izenzo zami engazenza phansi kwesihlahla ngixoxela indaba yentombazane ngoba nami kwangenza ngagcina ngicela omunye umuntu ukuthi ngicela unginikelele enkosini angibange ngisakonikela ngoba imkhuba engayenza phansi kwesihlahla sithi ithi incwadi engiyifundile mangingabusa ubona lokona kwangivimba ngingaya konikela enkosini uthini sikhumbula ngalowo musa awuvinjwa umuntu ngavinjwa imizwa yokona unembeza wathi unembeza uyakhumbula ukuthi wenzani phansi kwalesihlahla langishaya uvalo ngenye indlela la namhlanje mesikhumbula uthini abantu abalawule inhliziyo zethu mayilawule uthando lukaNkulunkulu mayilawule umthetho kaShembe ukuze kusasa ungabhubhi ngoba usaba ukuthi ngona lapha phansi kwalesi sihlahla iloko namhlanje engikhumbula kakhulu ngenkosi uthini ngiyabonga ukuthola leli thuba yawo amen mfundisi hayi siyabonga awukhona umshumayeli la kulo 5 minutes nje usezoyiqala kahle indaba yakhe ngale kuka 5 o'clock kuthi wena ufakazi mshumayeli sizwe ukuthi hayi mhlawumbe ubebanjela ubuthongo nje umfundisi usekhulume nokungekho angibonge mfowethu Sambothi nakumfundisi uma ngikhumbula kahle esontweni eledlule ngikhulume ngendaba kaJohn 14 wayifunda umfundisi ivesi ibenye nje ka15 uma ngingithanda gcinani imiyalo yami uma nje ningithanda gcinani imiyalo yami manje umfundisi uvuse ilonda kulo lonke izwe la uShembe uthi ngolelo esikhuluma ngalo la edlule khona ngoba udlule wafika wakhuluma ningakwenzi ukuthi kwabe bexakekile wathi nina hambani nenze kanje nangu umhlongo nawe uyakhuluma inkosi eyakhuluma ngakho yathi ungabusayilindi inyanga ezintathu kulezi ingane ezibili akhuluma ngazo uthi umhlongo ilindele inyanga ezintathu ungabusayilinda inyanga ezintathu hamba wenze njengoba kade chaza bazosinda akho lutho uma ningithanda gcinani imiyalo yami ziyaphila izingane ngoba wakwenza uShembe akusho indaba enkulu indaba lesikhuluma ngayo ukukhumbula ukuthi umhlaba uzoshoke noma sihlale sibakhumbula sakhumbula babamkhulu ilanga inyanga namhlanje sikhumbula ukuthi ngilotho
bakhunjulwa ngoba benzini imisebenzi yabo. Mm. Angithi noJesu sikhuluma ngaye izwe lonke nje sikhuluma ngaye sikhuluma ngemisebenzi ayenzile. Namhlanje ke nansi imisebenzi esikhuluma ngawo siko sodingweni ke namhlanje Ayifihleki. ayake uyifihle ngeke uyifihle utshelwa abantu abangakhona uthi ngeke ulifihle indaba yothingo lokhuzula ka la eThekwini uthingo ngomunye unyaka ngithi kusukela ku-94 umsindo uxakile kakhulu lwafika eThekwini la imeya uNgwenya eyayikade iphethe la ubusa inkatha yathi hayi ngeke shembe awusilekelele nanku umsindo nasematekisini udlangile nobugebengu wafika khona la eThekwini Moses Mabhida ngazi uma yayisabizwa kanjalo yini Okay, Kings ngisakhumbula kwi-Kings Park kwakuthiwa Kings Park ngaleso sikhathi kwakukhona i-rugby nesoccer. Soccer stadium ngiyakhumbula ngoba naso isikhathi sesikhomba ku5 kodwa lo nyaka oshoyo Mshumayeli ngiyakhumbula kufika nogcaba kuze kufika bona impela ebuhleni kakhulu egcineni kwagcina sebefika ebuhleni lwakhuzeka kukhuzwa uthi yebo umhlaba wonke waba nokuthula abantu ngikhumbula impela lo nyaka kwakukubi kwaze kwangenelela impela umeya kwayocelwa lapho Thingweni isikhathi ke manje sithi sekuyimzuzwana nje iminute no half bese siyahamba siya ku 5 o'clock mase sibuya ngalesi sizobe saqhubeka nayo indaba zenkosi uThingo inkosi MV Shembe oshiye ngonyaka ka 2010 2011 March ezalwe yena for April 1933 27 kocisha uqondana amadate ngamashini 27 wazalwa 27 wahamba 28 uzalwe 27 April wahamba 28 sokusele inyanga eyodwa sekusele kwasekusele nenyanga eyodwa futhi kodwa ke siyabonga ke uNkulunkulu ayisiphile uThingo nangomusa walo engathi namanje ngiyasikhumbula hayi simonile lo muntu omuhle kuthiwa umuntu omuhle ngathi uzothatha insini hayi isikhathi ke manje sekuyamanenjana nje sithi 5 o'clock emva kwa5 siyabuya siqhubeka nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni njalo ngesabatha sihlale sikhona kulolu hlelo siyabuya emva kwa5 nazi Inanda 88.4 FM. Inanda 88.4 FM. Hlelo lwakho njalo ngamasabatha kusuka ngo4 kuya ku6 ekseni. Singena ke engxenyeni yesibili okuyingxenye yokugcina manje. Angisafuni nje ukupholisa amaseko ngoba isikhathi sizovela siphele. Sisekhona esikhumbulo senkosi iThengu ukhumbula ke mlaleli uWhatsApp wethu awusebenzi indaba yalento njalo ye network ngala esivalile lapha ku WhatsApp kodwa ke sizoncenga kodwa mawungena ku Facebook othi sikhumbule kuphakameni 1910 1976 uzokwazi ukuthi ubhaleke khona uthumela umyalezo khona ku Facebook yes kuyangena ku WhatsApp wethu hayi unenkinga awuvumanga kodwa Mshumayeli angabe ngisachitha isikhathi inamba awukanje vele WhatsApp inamba hayi ayivumi kulungile Mshumayeli angibonge futhi Samboti sibonge la kumfundisi lokabe kukhuluma sidlile kakhulu kodwa ke ngiyathanda ukuthi ngibuyele emva lapha uDeuteronomy 15 verse no 18 15 verse no 18 uJehova uThixo wakho uyawuvezela umprofeti wakini bafowenu njengami manimlalele yena ngiyakubavezela umprofeti kubafowabo abe njengawe
ngiyawubeka amazwi wami emlonyeni wakhe uyawukhuluma kubona konke akutshelwa yimina. Khulumile kakhulu umfundisi ngezinto uthingo njengoba eshithi inkosi yomusa ingekho enolaka ngoba yeze labantu bonke ezweni nezizwe zonke ezweni umusa ibenzele konke okufanele ukuthi benzele. Kodwa-ke nanguya nayincwadi ikhuluma nize nimlalele yena. Angazi ukuba uShembe wayemhlophe wayesho njalo uBabilanga abantu babeyomlalela futhi bamlandele kakhulu ngokuba bemlandela njengoba bemlandela manje emnyama. Angazi ukuthi abantu-ke bakithi yini abayikhonzile kakhulu embaleni wezinye izizwe, kodwa-ke kukhona lokho. Inhlahla-ke ekhona lo Shembe esikhuluma ngaye kubo bonke befana bayabathanda bonke abantu. Ngolunye usuku kwafika iNdiya la ebuhleni fika kuLuthingo phethe ingane afika abamaningana njengey'khathi ezehlukane kodwa leli laliphethe ingane lithi baba ngizobika le ngane. Dokotela uthe inenhliziyo iyavuza inhliziyo semncanyana lo mntwana mhlawumbe weneminyaka emibili. Uthi manje ngiyesaba ukuthi ayohlinzwa inhliziyo endaweni ebucayi kangaka. Ngizobuza Nkosi ukuthi ngingamdedela yini naye. Uthingo lwambuka lo mntwana lwathi hayi akanalutho mdedela ahambe. Bofike bakulungisa belungu lokho abakubonayo ayikho inkinga. Labo ngiyindiya likhululekile ngoba sekukhuluma uShembe. Ngiyawubeka amazwi wami emlonyeni wakhe uyawukhuluma lokho akutshelwa yini. Lahamba iNdiya kwathi ngenhlangano elandelayo kuwo lowo nyaka ngisakhumbula kwakwemuphi unyaka labuya iNdiya labuya nayo ingane. Ngizobonga baba ngoba ngahamba kahle. Umfana wami uyaphila kwakumfana. Amen. Umfana wami uyaphila cha kanalutho futhi nomsebenzi abawenza laba belungu odokotela bawenza kahle waphumelela. Amen. Kwabongeka lokho. Ngomunye unyaka khona ebuhleni futhi sokufika iNdiya. Leli Ndiya malifika lithi ngafika lapho. Lafika-ke seliphethe imbali lezi eziyiketanga ngizosho njalo. Siqhonyiwe ama-marigold lawa aqhonyiwe lizogaqa uShembe ukukhombisa ukubonga okukhulu ngey'mbali. Lithi ngafika lapha ngikhulelwa ingane ngayibika enkosini yasinda ngizobonga. Namhlanje lifika nomndeni la lifike lodwa. Selifika nomndeni namhlanje lithi-ke lizogaqa uShembe. Sila-ke sasinganginomaphumulo umshumayeli siyisebuhleni. Sithi-ke inkosi ayikho la isihambile ibhekele eGibisini. Uthi hayi mina-ke uShindiya angizukhathala ngokuthi inkosi ihambile. Lokho ebengezokwenza la ngizokwenza kunini. Hawu zagaqa. Ngicela ukuyifakaza kancane lo ishoyo ngangingekho kodwa ngiyakhumbula umshumayeli maphumulo eshethi hey imbaza singcolisa kuNazaretha. Okay. Kwama-marigold jabagaqa lana kwashaya iy'thombe beze kuShembe nezwi elaphilisa ingane yakhe. Indaba enkulu-ke leyo engeke yakhohlakala futhi engeke yafihleka. Izizwe zimbonile uShembe. Uthingo lwenkosazana lolu esikhuluma ngalo imikhuba yalo elayenza mningi. Ngiyakhumbula ngikhona ebuhleni ngolunye usuku kwakusekuseni nje fika unkosikazi okugogo belethe inganyana mhlawumbe naye ayineminyaka emibili. Hawu gogo kwenze njani? Uthi gogo ngikhanga ngilethe nayi le ngane ngizoyibika kuShembe ngoba ivele yahlala phansi nje. Sengigijime
uyibelethe ke lengane ngase ngiyangena enkosini ngihamba ngokwami ngakubeka ukukhuluma kwakusesekuseni impela ngakubeka ukukhuluma kwami enkosini ngase ngiyambika lo mama baba kukhona ugogo lo uhamba nengane egulayo uthi wayisithi inkosi uphi uthi wena lasho livele eminyango ngamqhweba ugogo wasondela wesa wayikhumula eyehlisa lengane emhlanje wayiseyibeka lapha phansi wathi baba ngizobika lengane uthi nani uthi njengoba kungaka nje kade gijima egceleni ngifunda nasesikoleni kwavele kwahlala phansi asazi kwenze njalo lwathi uthi ngigijima ulanda amafutha kwayimi ngigijima yomthengela amafutha lo gogo lapha ngabuya nawo amafutha ngawasondeza enkosini yababusisa yasethi womkhothisa uzosukuma inkosi yangena endlini ngavele ngakhipha ukhiwe wemoto la ngathi kuthiwa akakhothisa khipha ukhiwe wemoto la ngawafaka ngabaqapha lamafutha ngamnikeza lo mfana wathi ephuma esangweni wayesehambela ngenyawo zakhe amen imsebenzi kaShembe enobufakazi obuchithekile kuthe akabanga nasikhathi wenza leyo nto ayibuyelele endlini isimanga inhlahle ekhona njengoba umfundisi ethe inkosi yomusa inkosi yomusa ukhuluma ngathi ama-minute inganekwane leyo ongakazi ukuthi ungayithini into enjengale ngisengikhuluma la ohlanga kukhona uzungu ophethe isikole ngithi langa libalela kuthi mandla kayisula ngasenhle babelele ngasemaduma abafana nakho-ke umuzwa kusefinisi lozungu nakho-ke uzungu wasefinisi aha yeah akakholwa nje ngazi ukuthi muphi unyaka la inkosi iphuma la iye eJudiya usezwa uzungu akakholwa ngithi kunoncube lapho wayefundisa khona no yeah uGibson esisontana uzungu phatheke kabi laphana uthisho omkhulu bayambona uthi hawu uthisho omkhulu kwezinjani uthi iphakekile nkosikazi uyikuthwele kodwa manje dokotela uthi sizozala ingane sesihamba amaklasi nje manje silungisela lengane ezozalwa ingane ezoba yistar i-counseling manje bayahamba counseling baye ukuthi kuze nithi lengane mayifika nibe nina senithindi senikwazi ukuyemukela nayo nizoyiphatha kanje ngoba inje isimo sayo abesethu uncube ngiyezwa isho omkhulu awu wakhuluma kabi uthi ngosolibheke eJudiya manje kodwa singakwazi khona singakwenza athi uncube athi uNtashinge uzungu esho yena ngaphakathi kuyi yini esizoyenza odokotela sebethe kunaloko isimo nesenzo sesenzekile yini esingayenza manje ukusilungisa lesi simo ngalo Shembe okhuluma ngayo uzisho yena ngaphakathi usethi uncube asimeqele uma esuka la ebuhleni thina simlinde othongathi asingabe sisaye ebuhleni ngoba ngeke samthola ubhizi asiphume thina sibhekele uyamotho ngathi somthola khona nebala bese bethi bathi uma befika lapha emarobotini ikhona ke indawo lapho othongathi uma uphuma emarobotini bese kuba khona indawana ngala ngiyakhumbula ngangikhona kodwa ngangingamazi uzungu loyo ngoba sasibheke khona eJudiya bese kuthi kancane safika kukhona amanazareth akhona lapha ayehamba nomfowabo ngubani umphathe sithi hayi kube mnandi uthingo loyehle linamba abantu bayanikela abanye nalowo mzungu asondele khona ehamba noNcube uyashoka uNcube baba ngihamba nananga uthisha usenkingeni uthi kwenze njani khuluma ngothingo njalo nezwe ngilifundile phela lo 1815 yangivezela umprofeti kubafowini onjengawe nize nimlalele yena lo ngalalelwa namhlanje kwenze njani baba ngisenkingeni yini uthi odokotela bathi ngizozala ingane eyisidalwa ekhubazekile ithi ke inkosi uThingo ukhuluma noZungu phakathi kwabantu lithi batshela ubani hawu
athule nje uZungu alibuke phezulu. Lo mbuzo. Ngoba manje lokusho umpetha balento batshela ubani ukuthi uzozalwa isidala. Ngeke yobe ngenalutho ambulanda amafutha. Walanda amafutha azokwenzani? Kwabuyelwe emuva. Alanda isitolo la. Yebo, alanda amafutha. Kwabuyele emuva. Kwathi uma ingane seyizelwe kafika ucingo kuZungu. Ushaba uyena udokotela. Woza uzobona ingane. Sizelwe. Uthi uZungu, "Hey, angithandanga ukuya esibhedlela. Ngihamba ngedwa. Ngathanda ukuthi ngibone naye udokotela. Uma ngifika esibhedlela kwathi udokotela useshayisile usekhaya. Uthi ngashona khona ekhaya. Ngaya esibhedlela. Ngifika esibhedlela ngilandela yena. Ngoba ngiyazi into engizoyibona lapha. Udinga umuntu ozomisa. Uzomisa manje eya kule ngane ekhubazekile. Uthi uZungu ngaya kudokotela. Ngathi uma ngipaka ngiyazi imoto yami. Uthi wayesephuma lapha endlini kwakhe useshayisile. Uthi waphuma ehleka. Uthi mina kangihleki. Kodwa futhi usuyibonile ingane ngithi cha, ngikayiboni. Ngihamba nawe. Ngifuna ukuhamba nawe. Uthi udokotela, "Hey Zungu. Angiyazi into eyenzekile. Ayinalutho ingane." Uthi ngathi dedelele uZungu. Kanti lokho uthi ayinalutho uthi asazi nathi ukuthi kwenzeke kanjani. Ayinalutho ingane. Uthi ngase ngihamba ngedwa sengithi. Hayi ngahamba kaye esibhedlela. Ngiyafika ingane ayinalutho. Intombi ingaka namhlanje ikhuluma ingane ayinalutho. Yizwi lothi. Siyamazi lo Zungu. Ngiyamazi. Ngane kwani. Akho indaba endala la khona indaba abantu abakhona. Abakhona. Umudlula igaraji nje Phoenix. Usuwehla usiyowela lo mgwaqo oyimain road uyavelela. Hayi wesem. Loyo verele. Lo verele uma KFC omkhulu. Muthi lapho. Muthi left nje. Nangu uZungu. Ungampemeza sabela. Ungammemeza sabela. Imizi le mawuthi lapha ngaphesheya. Ungammemeza sabela. Ndaba kaShembe uyikhomba obala. Injalo nje. Manje le nkosi yomsakhuluma ngayo umhlongo umfundisi. Lutho uthingo batshela ubani. Uyabona manje ukukhuluma nama experts azi umsebenzi asho ukuthi kunje. Sekukhuluma yasezulwini. Yasezulwini ke expect ethi ubani obatshele lo. Okuyona kumba amathambo nenyama yomuntu. Wayihlikihla le ndaba okuthiwa bebeyibona belungu lapha. Yaphuma namhlanje kusakhuluma. I-expert athi umfundisi engayitshelanga ukuthi kunezingane. Akho yathi mina engibalethile. Yathi mina ngibalethile. Ngakhomba ubhekizizwe umuntu ngishebile inkosini. Wakhohlwa ukuthi yena uqobo uyabazi ukuthi bakhona. Baba abantu bami. Uthi ubabiza abantu bakhe. Mahlase nomfowethu uSambothi ngixolise. Khona indaba engishisayo. Khona indaba engishisayo. Angisho bengizevula amasango. Yeah. Ubani ongibulala? Ivula amasango. Bengizevula amasango. Kusukuma insizwa. Ayisho ukuthi ngiyikhona. Angithi bephelizwe. Manje Kusukuma uthabethe. Kusukuma uthabethe. Yebo. Uthi ubusevula amasango awukhuluma ukuthi wawuse izolo. Ukhuluma indaba yizolo. Thanga ngizovula amasango. Kusukuma uthabethe. Kuthiwa yini labafana babogumethe no khona igama la Home Tigers. iHome Tigers. Home Tigers. iHome Tigers iyaziwa. Yebo. Uthabethe uyijoyinile Home Tigers kodwa inkinga yashoda ngayo manje uhamba neHome Tigers emikahle akanalutho. Uthabe senkosini uthabethe uthi ngiyala. Baba ngifuna ukuthenga iplaza. Uthi angikwazi ngisho ukuthenga u4 room bona ngifuna ukuthenga iplaza. Ngenkulu kangaka. iplaza zehamba ngama-4x. Akanayo uthabethe. Lama-4x bethi mabaqinwa nje kuhamba wona lama-4x. Akanayo-ke ngaleso sikhathi kodwa uyimemba yeHome Tigers. Baba ngifuna ukuthenga iplaza. Sebenalo abanye abafana abesihamba nabo. Uthi besithi inkosi yayilungile uzolithola. Ukabhala incwadi nayo gcwalise ungene lapha zibuye incwadi kuthi kwaku-390 abantu abakhethwayo
uthi bese shiwa ngithi kanti babo 11 lapho nje asebekhethiwe asebenikwa amaplazi No, la maplazi kahulumeni. abanikwa amaplazi ngaleso sikhathi kunikwe netayitela lalo kulawabo uthi uThabethe bese thola khona iplazi kodwa kufuneka 275,000 i-deposit ebank uno 50,000 ngikhuluma into uno 50,000 kuphela kufuneka 250 Uyalithenga iplazi. uyathenga Hayi sengizwa kahle. uyathenga iplazi uthi luze lifike usuku uthi kuthiwe uFebruary kwaFebruary bani 13 or 14 kuthiwe-ke kuzokhokha ngalelo langa ngiyayinqampula le ndaba kodwa ngiya emsebenzini kaShembe ukuthi khona izinto okuthiwa amanga kodwa manje uThabethe wayaqamba amanga uyaqamba amanga amsize ngani manje uma uqamba amanga kanjani ngoba selikhona iplaza likuyena uthi-ke uThabethe bese efikile lapha uyafica sokhona nabo bayizela ngoba eThara bakhona oGumede noNdlovu noMathenjwa bayihambela ngokwabo angithi bona sebeyaziwa la uthi wazi kahle ukuthi le mali ekuthiwa izokhokhwa ayikhethe yena ucabanga ukuthi uzokhipha no-50,000 nomakhubu umakhubu ongena phakathi umakhubu la abanye basamile umakhubu futhi ahlangene lapho kuthiwa yini kulabantu kunomuntu oyedwa ongayikhokhile kunabantu abezabo kodwa manje inkinga mesiqala phansi uzofuna iqale phansi yonke iprocess kuzokwenziwa njani ukuthi lo muntu afide ngoba lo muntu uzobulala wangumsebenzi esiwenzile angithi kuyawudithwa la kusho ukuthi mesuswa lo yedwa uzofuna abaphendula ukuthi usuke kanjani uthi qhamuka omunye neqhinga ino 50,000 ufunana 275,000 ngikhuluma indaba kaShembe uthi uThabethe Akanawo no 75. uthi mephuma umakhubu phuma uyafica bamile nawo semnabafana ngempela komntayikazi umnandi athi madoda khona ekhuluma la ngaphakathi ethini inkulumo uthi abantu kunomuntu oyedwa ongayikhokhile imali uthi ngike ubani uThabethe manje kuthiwa awukwazi ukulinyaza iprocess ngomuntu oyedwa ngoba ufuna uqalwe phansi bahlehliswe bonke labantu ukuze kungenwe omunye umuntu ngoba angithi ufike kuthiwe ngali iplaza yakho bese wabelwa imali eyanele lelo plaza ukuthi nayi imali ozosebenza ngayo leli plaza uthi qhamuka oyedwa emhlanganweni uthi ngamlalela uthi lo oyedwa akuthathwe kule mali abelwe yona akugcwaliswa akawufake lo 50,000 ukona kuyena akuthathwe le mali eyideposit ithathwe emalini vele ufuna deposit athole le mali ifakwe la kusho ukuthi yena usoba nemali eshoda ngo-275,000 athi umakhubu akazethe mhlawumbe athi umakhubu manjena-ke inkinga bazi ngilolisimanga lo muntu okhuluma ngawo uThabethe kwesimnandi uthi ngathi ngingene ngaphakathi asebikwa amatafula umsebenzi kaShembe uthi ngelanga kuzoba ngakusasa ngiba umhla 13 uthi kwakuthiwa uthi ngalibona uthi ngacutha khona izikhulu ezime esangweni ezobona uthi ngizokwenza njani hayi yabona ke namhlanje ngizoba nenkani ngizongcela bongishaya amaphoyisa ngapha esangweni uthi ngacupha nje la esangweni uthi hey indoda khudla ukuthi uzosaka uthi ngizizwe ngathi ngisangene ekhanda ngayimela nje esangweni uthi thema ngena le ikhulu ngapha ukuthi uyabona waphuthuluka na ngangena kanye nezikhulu uthi ngithema ngingena uthi qeda nezikhulu ubaba wayengibona uthi ngiphethe 20 rand wokugcina 20 rand ngangiphethe epaketheni umnikazi weplaza no 20 rand ufuna uthi ngafaka lo 20 ngathi baba
usazi usuku lokugcina uthi lathi uthi kambe lingaphi iplazi lakho uthi wathi limaphi iplazi lakho kungelone lakho uthi ngawukhipha no-20 randi ngathi kusasa kuyavala baba imali enginayo 50,000 anginayo imali uthi hambi inkosi kubusise yelakho iplazi amen uthi ngithe ngifika uma sengidlalwa amatafula ngaphakathi ema-ofisi uthi ngabekwa kwelami uthi ngayinwayo uthi ngiyaphupha mhlawumbe ngilele yebo Unesihlalo naye la. namhlanje nginalo iplazi elami iplazi Amen. Imsebenzi ke yothingo yonke le. Hayi. Kuningi impela. Nawe lapho ku Facebook faka usho okwaziyo ngenkosi uThixo. Sikhona ku Facebook page sikhumbule kuphakameni. Ungafaka isikhathi ke manje sithi 29 minutes past 5 kushuthi kahle sino 31 minutes manje bese siphuma ilapha indaba ngithi ngiyalunguza la ngoba uWhatsApp asinawo ngiyalunguza la ku Facebook ukuze ungasali nawe lapho ubhomba mkonazo uthi ngiyabingelela abangcwele benkosi ngaphoxeka last week uma lo mthombo uchitha ukuthi ushembe isidlo wayesimise ngewayini ubhomba uvela phuma eceleni mhlawumbe uzosiza asho ukuthi ubani wamtshela ngazatha usabuza lokho manje uthi sayachitha manje yena kahle umuphi unyaka la sadliwa manje sawubuza lo mbuzo wangawuphendula kunalokho uthi siyachitha uyena kufanele achaze phela ngoba uyayazi indaba cha thina siyasilazi uyena kufanele achaze akazi mahlase mhlambe baba uyazi wena khona isikhathi sewayini manje nje kuphela ngosi hayi uyena kufanele achaze manje uthi thina siyachitha bomba wena wawukhona mhlawumbe kuphakameni noma ubani wayekhona sichazele phela ngoba sekushiwo la endlini ukuthi ayaziwa lento eyikhulumayo nofihlela Mpedu siyabonga kakhulu bobaba kuzona zonke izinhlelo zobuNazaretha lolu lamba phambili ngezimfundiso nangeqiniso likaShembe engathi inkosi enganibusise ngisePortshepstone eKhuzanani Temple amen eKhuzanani Temple Portshepstone othi ngibone futhi la ngenzansi angamanye ama-comment Mlamuli Mazaka Cebekhulu othi ngilungise into zami la ngilungise into zami ngikhohlwa ukuthi umuntu ozophatha camera manje kufanele ngize naye studio nobe uzokufika useshwebile Mlamuli Mazaka Cebekhulu uthi amen estudio waze wakhuluma kahle umfundisi noThingo siyabonga Sandile Cutlies Msomi uthi amen estudio ngaze ngabusiseka nikhuluma ngomkhulu ukuphela kukamkhulu ukuphela kamkhulu engingamazi niphile Fundiswe Nkosi niphile Mshumayeli Mahlase sibonge Sambodi amen iCutlies Msomi ake ngehle futhi kuze bovu Mahamutsa Mahamutsa siyabonga siyabingelela kuwena lapho Mahamutsa ukuthula ngiyabonga ngilive ngoba app ayidlali namuhla sike sasho sathi ngathi nenkinga kunenkinga network nangu live nangu ne app nayo ingasebenzi
ayisiyabonga ukuthi usazise lapho eMahamuzi. Baningi ke bakhona ukhona umbuso omchunu uMandla Zulu Khatanas Nkosi Thandile Mvelase Khayelihle Nkosi Nelisiwe Ngcobo Myeni Mtitilizo Dina Khatebe Thula Sizwe Mshengu baningi abantu bakhona bane futhi ya bakhona inkinga nje kube khona lapha ya WhatsApp nje ube nenkinga othi ngibone futhi ngala ayikhona live ongidukele manje khona live ongidukele kodwa ke ngisacinga lento ake ngidlule nje nami kwenye indaba nangu omunye ngifuna ukubafundisisa ngoba kunenkinga ye-network kuzoze kube khona abasalayo sibingelele kuba buhlungwane eNewlands babuhlungwane uphile nje baba umuntu nje uloku edlala uyalo sibamba siyaka sithi sohamba sombheka uba buhlungwane siyakukhumbula kwabuhlungwane uNkulunkulu asephakameni akukhumbule ngake ngathi ngomunye unyaka nami kunendida kufuna ukwenza umsebenzi kamkhulu manje washonela esiphoyinti lapha esibhedlela esesadilizwe point angisazi isibhedlela sikephi kodwa kuthiwa kwakunesibhedlela asekho leso sibhedlela savalwe point isona ashonela kusona manje phela izinto umuntu usazenza isizuluku ukuthi manje kunenkinga ke manje kune-debate la yokuthi njengoba ashonele point kwazi ukuthi umuntu bayishonile kufanele ayolandwa ngeshamba kuthathwa ke bese kuthiwa hayi hambani washonela eKing Edward ngizothatha ihlamvu neKing Edward bese nifika-ke nimemeza bese nibuya nayo hayi kukhulunywa-ke manje bashumayela bakhokhele obani hhayi futhi kuzoyiwa nje la kwamanxiwa khona akekho sakhumbula kahle lesibhedlela ukuthi asikephi point sekwakhiwe phela manje kunganamabhilidi manje kuzokwenziwa njani hayi lithi lami hayi lukhona uthingo ebuhleni leya nto leya elokhu idebate sekunembono eminingi uyayazi ngimbone umfundisi masethi omunye asho lokhu nomunye asho lokhu hayi ugcina ubone ukuthi yabona la i-confusion yodwa sekuyaqagela akekho umuntu owaziyo hayi vele ngivuke ngiyothingweni wangifika lapha ngifika kunomunye umama ayihleli lodwa phansi ithuka etafuleni ithi ngiza vele asuke lo mama livele libe lodwa kube yimina naye hayi mangifika lapha etafuleni bese ngive ngiyayibika le nsumansumane yesibhedlela sasePoint ukuthi hey baba kunomsebenzi kamkhulu uzokwenziwa ekhaya manje kunenkinga ukuthi isibhedlela ashonela kusona ePoint asekho kanti kuthiwa kufanele ayolandwa khona lethu thengo hayi lisuke ngizokwenza ngawo umsebenzi akuthi ngayizolo nithatha amanzi nichele ngaphakathi endlini nangaphandle egcekeni bese nithandaza mina-ke ngiyobe sengibathatha ngibabeke esangweni Nkosi ikubusise vele liduma ikhanda uyabona-ke uma uhamba uthwele into yabantu wena wazi ukuthi kusetshenziswa ihlamvu uma kulanda umuntu baba wangayithinta nokuyithinta indaba yehlamvu ngivele ngisuke ngihambe ngithi uma ngiphuma ngaphandle la esangweni ikhanda liyaduma ukuthi hayi angizwa mina le nto yobe ebalande bathatha hayi ngithi uma ngithi la esangweni lesangweni impela nangumfundisi uMadlala khona umuntu akhuluma naye la ngangimsabanga umfundisi uMadlala hayi ngithi uma ithi inhlanga phesheya nangu umvangeli uShozi lo sengumfundisi manje umfundisi Tombela bahleli ogodweni lazi kugodo lo laba behlala kulona umfundisi hawu ngibale ngisuka-ke ngiqonde kubona ngithi uma ngibuya ngithi mina eyi
manje ngivela ngiqonda umfundisi Tombele ethi mfundisi hey nginenkinga la kade ngizobika kanje manje ubaba uthi avela athi umfundumba ngeke ushows yambona lo yomlapha ngithi umfundisi Madlala athi hambe yobikela yena lento oyibikayo ngiphinde emuva kumfundisi Madlala ngeke ngimbikele umfundisi Madlala le ndaba le kunokuthi umfundisi Madlala ngiphendula qonde umfundisi Madlala aqala enye indaba athi ngomunye unyaka sake sathunywa inkosi inyanga yezulu isithuma ukuthi siyolanda abantu abasha isibongo labantu athi babethunywe inkosi inyanga yezulu ukuthi bayobalanda babeyokwenzela umsebenzi kodwa angisasikhumbuli isibongo uthi ke inkosi yathi asambe labantu babefele empini la sasiyakhona nje kwakuyisehlane sofika khona sifike sihlaba inkomo bese senze sikwenzayo sithandaze bese sibuya siza la ebuhleni futhi uthi nangempela umfundisi Madlala bahamba naba behamba nabo besuka ebuhleni uthi zathi masifika lapho kulelo khalo kwathiwa sifike senze khona umsebenzi uthi afike sathandaza yayisihlatshwa inkomo iyathi mayisihlatshiwe iyaphekwa kanjalo iyaphulwa uthi athi mayibekwa la eyithebeni inyama uthi kwase kuvumbuka izinja la ehlathini ngoba labantu babefela empini sehlane nje uthi bavele kwaqhamuka inje yodwa hawu sathi nayo inja kwaphinde kwaqhamuka uthi abe sasibhizi sishaya izinja ke manje sifuna ukudla inyama kodwa nazi izinja lokhu iqhamuka ngala nangala uthi yadliwa nje leyo nyama kodwa kwase kunzima ngoba nazi izinto eziningi eziyaphazamisa uthi sabuya sezebuhleni masifike ebuhleni sengiyobika ke manje ke enkosini inyanga yezulu ukuthi sihambe kanjani hawu mfundisi sihambe kanjani baba sambile senza njengoba ubusiyalelile yafika ihlatshwe inkomo yaphekwa kodwa kuthe inyama mayisiphuliwe eziki sibekwe ithebeni kwavele kwaqhamuka izinja hayi izinja lezi ezivele zasiphazamisa awu mfundisi nenze njani izinja mayiqhamuka hayi sayishaya baba sayishaya izinja hayi kodwa hayi beyihlupha impela lezi zinja zinolaka uthi mfundisi awenzekanga kahle lo msebenzi kusafanele niphindele futhi niyowuqala phansi lezo zinja lezo uma seniyowenza futhi okwesibili umsebenzi uma ziphinde zivela lezo zinja niyeke zidle inyama ningayithinti nini inyama idliwe yilezi zinja lezi zidle zize yisuthi bese ke maseniqedile bese ke futhi ke ngiyathandaza nibuye uthi umfundisi Madlala sahamba safika ithi inyanga yezulu inyama futhi ningayiphekeli ningayiphuli niyibeke ey'thebeni niyiphule niyibeke phansi bese niyahlehla nimi zizoqhamuka izinja uthi nangempela umfundisi Madlala safike sayipheka inyama senza njengoba kwenzeka sayiphula sayibeka phansi uthi zathi masiyibeka inyama sihlehla uthi zabuya lezo zinja uthi sayibuka uthi zayidla-ke into uthi zayidla seyiphazamisi-ke manje zayidla inyama saqeda ngathi bathatha amathambo-ke lapho bawashisa bathandaza babuyela ebuhleni ngabebuya ebuhleni yabuza inyanga yezulu mfundisi nihambe kanjani hayi sihambile baba suke senza njengoba kade usitshelile zaqhamuka izinja zayidedela zadla uthi-ke zidle zadla kusimangazile ithe mayiqeda ukudla le nyama zaseyiphalaza hawu zidle zazaphalaza inyama siyaxaka ukuthi hawu lezi zinja zathi inyama zaze zayiphalaza kushuthi yisuthile impela ethi inyanga yezulu hawu Madlala awuhambe kahle kakhulu umsebenzi uthi uyabona lezo zinja lezo beyibuyisela abantu la bekade ngithi mina hambani niyobalanda bathi mase befile labantu ngoba bangcwatshwanga idumbu zabo zadliwa izinja bese zinjeni labantu baphile injeni njengoba sebephalazile-ke imphefumulo yabo isiphumile isibuyile ikhona Madlala ibuyile yeza la ekhaya wathi inkosi imbusise usethi umfundisi uMadlala-ke kumina
uyabona lokho kade ukutshelwa inkosi manje nama ngikazi ngize ngikuzwe njengoba nathi sahamba senza into esingakazi size sizwe kodwa yenzeka uthi ke nawe yabo lokho okukhulunywa uThingo manje kwena hamba ufike wenze njengoba lishile nenze njengoba lishile ekhaya ngathi amen awu wangikhulula umfundisi umadlala ikhanda mina belisaduma ukuthi uThingo lona thina khohlamvu esohamba siyolanda abantu ngehlamvu uthi mina ngizobathatha ngibabeke esangweni into engangayazi mina le ngangiqala ukizwa awula ngempela wenziwe umsebenzi waphela umsebenzi ke ngomsombuluko uzoza kubo umsombuluko uyaphupha uthi awu ngiphuphe kufika umkhulu wenu la ufike wamalanga phandle ngimbona ngewindi ngase ngiphuma ngiya kuyena ngathi ngiyamngenisa wangangena wasekhipha isandla waqhawula uthi khona abantu ababili abehamba nabo engabazanga ukuthi ubani uthi uvele waqhawula wasephinde emuva futhi wamoyizela waphinde emuva wahamba hayi kusho umsebenzi uhambe kahle imi hawu lasho uThingo lathi hayi ngizoba lana ngibe ngibabeke esangweni nangempela labantu kwathiwa abasesangweni babonakala belapho lalishe khona bafike ukuthi labantu babakhona kulowo mcimbi owenziwe iyona nto ke nami engisayikhumbula ngoThingo kuningi phela isikhathi ngakuyiqede zonke mshuma lenkosi angazi mfundisi mshumayeli siyasonga manje ngiyabonga Sambothi mfowethu lokho kushoyo inganekwane indaba kaShembele yokukhuluma manje ukukholwa kwethu kwezwe lonke uma kukhulunywa ngakho kukhulunywa ngento eqondileyo kodwa indaba yabantu abalelo othulini ayikhulunywa nje sikhuluma njengabantu abafile sikhuluma nje ngendaba engazi ukuthi iyona yiphi okukhulunywa ngazo sikhuluma ukuphila nje ukuphila ukuthi umuntu mesihambile emhlabeni yezulwini nakho lokho ukuthi umuntu wesihogweni akukhulunywa ngakho kodwa ufileyo nje umuntu akukhulunywa ngayo ngiyakhumbula ngolunye usuku ubabilanga efunda incwadi angisayikhumbula ukuthi yiphi kodwa ithi bonke abalelo othulini bayolinda umhla wokuphela ithi inkosi ubabilanga cha wathi mayefika uShembe lakhala icilongo lokuqala sesilinde lesibili uthi lokuqala lakhala labavusa abantu bangena ezulwini manje inganekwane le Sambothi mfowethu oyixoxakho noma adlala ixoxayo ukuthi uma esefikile uShembe bamemezile abantu bavuke emathuneni lokho kungekho emhlabeni kodwa uShembe bamemezile abantu bavuke emathuneni naba bakini nawe bavukile uyakhuluma ngapha la ethempelini la semntuba kwaMkhwanazi kwaMpukunyoni khona ithempeli okuthiwa yithokozana ngolunye usuku angisawukhumbula unyaka ubabili uThingo belukhona yedela useJudiya eJudiya kufika umfundisi uMkhwanazi uthi baba ngithunywa abakhwanazi abangasekho obaba mkhulu nokhokho bethu bathi bacela uzobakhulula esizibeni nabathi uma belwa izimpi babaleka bangena esizibeni badliwa izingwenya nganekwane abesethi kuseJudiya abesethi ngiyezwa Mkhwanazi fundisa kodwa uma sesifikile eThokozana bese uyayikhuluma uyangikhumbuza nebala ke October kwathi November uma uya ngasekupheleni wayesiyafika lwafika uThingo luza nomhlangano lapha ya eThokozana khona la kwelakithi abese yayikhuluma le ndaba uMkhwanazi baba abakhwanazi babe ngithumile wathi angokhuluma uthi ke kulungileke sengizwile ngosuku oluthize soyakhona ukuthi wakuphakathi nensuku uthi yenzani nje hambani niye kulesi sizimo esaminzela
angazi sasingakanani sasesikhulu ngaleso sikhathi sesesincane mhlambe manje asisabonakali nangaleyo ndlela esasiyiyo kodwa sikhona wathi ngaphandle kwalesi siziba nakhi ithempeli elincane nisizungeze ngamatshe amhlophe bese niyawacaka lamatshe la bezophuma laba abantu bakwamkhwanazi bonke abafela la badliwa izingwenya sibabeke khona bese kuthi bonke abantu abazolanda abantu bakubo babalande kuleli thempeli waphuma umkhwanazi ekhuluma indawo yasekhaya uyayazi wafika lapha bacabana bakhwanazi ayenabo ngokwakhiwa leli thempeli elincanyana bafika usuku zaduma imoto zabheka khona mayifika inkosi lapha seyithi landa ihlahla lemlahla nkosi lathatha ihlahla waliphatha uthingo lanikeza uthingo bafika uthingo la emanzini base beyalifaka lelo thanga lathula kancane isikhashana base beyalikhipha leli hlahla la yakolubeka kuleli thempeli uma selibeke la bafike yathandaza khona lase lisho ukuthi bonke abantu abanabantu bakubo abafela la bayobalanda babayise ekhaya sesibakhiphile sababeka November ngicabanga ukuthi ke kwasala kwenzeka ke lokho kulabo bantu bonke manana kuthe ngoJanuary unyaka olandelakho siphezulu kwentaba yenhlangano sibuya entabeni yenhlangano masingene ehleni nangumkhwanazi baba bakhona abasala kulaba abantu abakhishwako esizibeni nabo bathi inkosi angizobacelela ukuthi basala babesaya emzini yawo yise beyobheka abantwana baphuma labantu befika basebenga bengasekho laba abasebekhishiwe ithi ke inkosi uThingo ukusho yena umkhwanazi uthi ke lathi ke unaba amafoto obaba unalo lika baba mkhulu wathi likhona nkosi elika baba ilanga unalo likhona nkosi likhona lika baba inyanga yezulu likhona wasethi uyothatha lawo bomathathu ukhe ihlahla lomlahla nkosi futhi bese uyawatshikela la mafoto omathathu ngikhuluma indaba yoThingo nezwe ngelifundile dathala noma 1815 yawunivezela umprofeti kubafowenu njengawe nize nimlalele yena ngiyawubeka amazwi wami emlonyeni wakho uyosha kushiwe yimi uwatshikele la mafoto omathathu kuleli hlamvu bese uyaya khona uthi uma usufika ulubeka la uwafake leli hlahla ulifake la esizibeni bese uyasho uthi ushembe bambelelani laba khwanazi niphume kulesi siziba bese uyalikhipha uyolibeka lapha ethempelini leli thempeli esalakhaya uthi bobe sebephumileke baphuma kanjalo abantu bakamkhwanazi ngoba yithi sebemenyeziwe emathuneni baphuma sababona alishongo ukuthi bonke abakamkhwanazi abamaNazaretha cha yakhuluma ngesizwe sakamkhwanazi ngoba umkhululu usefikile lokwakukhanya unkabinda ayekhuluma ngakho kufikile kusakhanya namhlanje ngeke futhi kwacinywa umuntu hayi siyabonga nangu Zenzo uthi sanibonana estudio ngikhumbula okuningi ngaye sambona umuntu omdala uPhapelo Nsingizi umabika izulu ukuduma bheke Zenzo ngoma kwaMashe Hostel original from Pamshela kwahlathi khulu siyabonga Bhek Zenzo abantu bashaya khona bayazi sesikhumbulo uyedwa nje umuntu ophuma eceleni uthi sikhuluma ngenye into abefuna ukufaka enye into futhi ngizogcina ama comment akhe ngawafuni ngoba uzogcina esidebet namhlanje iposter inkulu ibhaliwe ukuthi sikhumbuzo senkosi uThingo bese kuba khona umuntu ke ofuna sikhuluma indaba zakhe yena kusho ukuthi engakalazi noma kwakwenze njani noma angimazi unenkingani noThingo manje ay sisothingweni la nama comment onke ngiwabonayo nje angothingo silapho isikhathi ke manje sithi 7 minutes to
7 minutes to 6 o'clock. Sekusele kancane siphume mfundisi. Siyabonga lolu suku oluhle kangaka. Kuphela ngiyafisa ngiyalile ukuthi singafani naloko kwathiwa uhlutha inkuku engawaphetha amanzi ashisayo. Asehle enhlambini ngoba siyothethelelwa ngoba sihlutha inkuku ingabiliselwanga amanzi. Inkinga ke la uyihluthe khona uyofika impaphe sipheshulwa umoya bese ulithola kanjani uxolo. Isikhathi esikusona uHlembe wakhuluma ngaso. Lesikhathi esikusona akusona isikhathi sokuthi uhlulele uthe ngikona kuphelele. Sithi sihlabelelo sikaShembe thina sikakafiki kulelo zwe lokwenama. Asazi ke noma bakhona nasebefikile ngendlela sebename ngayo. Kodwa kubonakala singakafiki kulelo zwe lokwenama. Le ndaba esiyikhulumayo ngothingo inkulu kakhulu ngoba baba Mahlase ngibonga ukuthi ukhuluma indaba yenyanga ezintathu. Ngoba ngithi inkosi yomusa emveni kwenyanga ezintathu angiyenzanga. Nangemveni kwesikhathi angiyenzanga lento. Kodwa mase ngiyenza kwenzeka inqaba. Ngathatha isilwane lesi sayisikhombile ngathi izolo. Ngonyaka odlule. Ngizenza ngonyaka odlule. 20 years. Bana 20 years labantu namhlanje. Kodwa ukukhumbula ukuthi kodwa kulongisho kubantu ngithi hey nginenkingi nesikweleti la 20 years uThabo ngamtshela ngathi ngiyokwenza leyo nto. Ngiyenze ngesabatha ntambama ngomsombuluko. Umntwana usena 2 years uphase kahle ku matric. Akasitholi isikole. Ngayenza ngesabatha ntambama ngomsombuluko ngitshela ukuthi sengibiziwe coastal. Ngiyokwenza le ifundo zami. Kuphakathi ngoJanuary emveni kwaloko uthi iUKZN offerisha bathi Bachelor of Social Science. Bachelor of Science. Yeah. Uthi ngiyahamba ngiyakhona. Yonke lento iminyaka emibili. Ukuthi yayibhadwe ekutheni ngiyenzile leseluleke ngaluka ngaso. Ngokusenza nje ngaleyo weekend ngomsombuluko yaqhamuka impendulo. Uma silalela nokulalela izwi singachezuki kulo imthandazo ethu yophendula. Namhlanje ungaphakathi ngilinde ukuthi ngonyaka ozayo akusekho okunye ngoba sengiyenzile into eyashiwo noma ngiyenze late. Kuthiwa uma wenza isifungo kodwa ungathilo ndalo njani uma wenza isifungo ngaphuza ungaphuza ukusifeza. Ngaphuza kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu womsa 20 years. Sawubona utshela into eyodwa. 20 years. Ayicalanga into eziningi, wakutshela into eyodwa. Into khona izinto ebengiyithenga phakathi nendaba ebesizidla iphela. Into ezosiza izingane zami uthe umunye bengumxoxela omunye umkhokheli athi mfundisi hawa bayilimazi kusasa lengane iminyaka engaka ungayenzi lento uyazi kuningi owadlula mhlambe khona ongadlula nje kwafanele banikwe kona akufethiwe sisabona lelithuzi imvimbili noma mfundisi kungekho kwadlula ukhona ukuthi imisebenzi isho njalo enye incwadi lethu ukukholwa kungenamsebenzi ufile ukuthi uNkulunkulu ukulindile umbone akukhombise into umbone ukuthi nami isikhathi siside kangakanani kodwa kushilo kuba ngeke kugudluke inhlahla obenayo yikho lokho ukuthi kungaphumi engqondweni yakho lokho ukuthi nginesikweleti hey manje ngenza ukuthi nginesikweleti kwazi kwaphetheka kwenzeka kwathi uma sekwenzeka sakhanya ezinye izinto noma bekukhona lokho kukhanya ukuthi akukho ukugula nokuthelithi kodwa impumelelo yaqhamuka kakhulu ngoba sokuphumelele lelizwi okwathiwa lifezeke lokho mfundisi kuyisifundo njengoba ukubeka ukuthi njengobusho uma silenza izwi likaJehova akukho esiyawuzama ukwenza kungenzeki uma siligcina sililandela ngoba ekungakugcinini kwethu
uNkulunkulu ukuthi noma kukhona bezosinika khona athi awu ake ngime nami ngoba ngangithe akenza ukuthi akakwenzi akwenzi manje mina ngizokwenza kanjani lokho engithe akakwenza yena akakwenzi ake ngime kancane ukungenzi into oyithunyiweko kukhona okunye okuvimbekako hayi siyabonga Mshumayela amakhulu lamazwi cela usalisovalelisa Mshumayela. Ngiyabonga mfowethu Sambothi indaba enkulu esikhuluma ngayo ingakhohleke endabeni zabantu yinye nje incwajana ebengifuna ukudlula kuyona yevesi linya kamaningi uJobe 15 uthi ngoba livamisile ukuyifunda ukhuluma ngeziluleko lezi esikhuluma ngazo lana ithi ke le ncwadi isuka lapha yana kunayini wazini esingakwaziyo na uqonda ntoni engekho kithina na thina kuneyimpunga kithina kuneyimpunga namaqhegu abekhona ngaphambi koyihlo lokho kuyomfundisa akhuluma ngakho uma singakwenze esilulekwa ngakho uningi okunye singakutholi ngenxa ukuthi asikufezile esilulekwa ngakho. Hayi siyabonga mfundisi ama-second ke manje ama-second kuphele sona isikhathi izosinqamula kulunge ngensuku zokuphila kwakho konke ulala mkhonza uJehova uThixo wakho ngosuku lenhlupheko umbinze uyakulalela uma uyendlala kahle inhliziyo yakho eyimemezeleni zezwi lakhe amazwi akho okugcina lawa ebuzwa indoda ukuthi bangabe basasukuma abantu ukuthi asalilaleli izwi lakhe inkosi yomsimbusisi amen.